Intra me ka formally no. Mabo B na pressure team. Mabo before kwanda. Mabo ROT na pressure team. Ba nkora na Mrs. Omo build wo mo no. Obi a pressure won so bia no. Mitimi change no. Intra ye bought some friendly matches kakra na a match between yene Nsuatreman obi obehwe bia hu se pressure na nkora no so ne omo pe no omo ye de omo ye na no match aye bo no ye hu bia hu se a big team na man kai olden days emra Asante Kotoko usima oto janu players enye justify for na tete no Kotoko for no ye de because obasunya na oba be fa George Atta oba fa Opoku Zampene Emmanuel Champon nom Atakufi nom won me che no 8 players from Sunyane nti satem na Kotoko no Salamin Sanum na che Kotoko no nye de masana Kotamela kofa na ne kobu nom de omo nyina ye de eti ye de you say pressure be asene America no ye nkora no bia e great ye ne nkrofo vision ebo no wanchi abonten so no obi ahunu se o ye nkora ne du ba bi no vision for no mo nsore ne ye mo nation as rather omo nsore ne ye mo no na omo da fam mo nsore because no me hu say omo great players but later na omo da fam omo mpese omo sore ka be 10 minutes na dia we twa no akono aba na we twa on e mention no akono wa ya waba the apostles nkora ndie pressure be any omo so because in this time you be school no nkora rete wo obia yirimfa bia ma say you tua ne ba school fees david the pressure any omo so e wo ball no omo dua no bia the nkora ro be call all out ama manfo ayere abehwe Ghana so ka me say Ghana so ka yesi ayere e kofim yeni nsu atre baller nkora no ball ya manfo hwe no me mpanyfo bi omo se de omo di ko do ball ena na no so ne yesi ne si ye no so no obi ahunu say yes nkora no ball 1-2 football nti mpaye ne e for say you ba be shia na yi ato ayi because Asante ne bono de ye kan na the same thing say me catch us Kotoko ye great team na young apostles so up and coming stars no more team omo ha adwene pa